keng pakun biasa saya jerukong pakun na jerukong. Saya curu ngoncur ya pakun curu ngoncur. Ya Allah maingari arang kok dadi kiai kan. Teng lada pak telepon ben panitia. Panjenengan de kakak dimage. Pokon kantang moncet lada pak bekton kantang. Gula tak kira si tak ongke pakun jantan gula. Eki konfirmasi nih kan. Konfirmasi tak tahu je apa konfirmasi je kok. Oke, kau bilang cak dah bak kakak mah. Anapa? Mak nampu konfirmasi. Iya mbak ke. Kan pada telon jan. Oke, kau bilang. Ambak jan gula. Ambak temor. Ya guna pun dah bak kakak tu yang berdarah mah. Cacaban. Ini mah beda kiai tu bultuan datang kada. Gundina dia. Ya, dut kema jauh banengkok. Jawa di sang. Wadari tesok temo. Dan kau lawan ni tak lesok. Ilahi lesok. Dan kau lagi buru datang dari undangan. Dari napanya mana dari tang betang. Dari nyapakan temur. Langsung mulai ke jompok dan kau lakun ngake depak neng sekejap. Langsung angkat pole kakak Antoni. Kita sempat ku tekuk ben bini kan aja caben ini kan nyam ya sumpah bini re mi tau rasani pamaki rebes salambar kana kamakanan tan tapi beki gula ngarek tibi kau gunung bini menteng tara kamakan ke rumah beni kena beun ya ongko engko lamba ongko tanya aki ke bini ada apa karena takut mi jen rosak kok. Jadi kok iwakton kenika gula ni ketepan tandi apa sekali tandi PC tandi penghasilan apa keng bini isabe lem Roma silake re atani koki 12.000 15.000 ketibiin bini dari ni serat ntar ke tengah Tegal di gula Surabaya mulai le ban mun jen cemur teti apa ada caban jadi kayak laki saya tanggung jawabnya mana. Ada pakun mulai lamba kiburu agak campur sampai mangken nih pakun ingat guru aja malah jen beda perubahan sabone gelura oleh jen sok pinar roh ma banjiri meliaki melolonggo saya percet roh si dayang nih jadi tinggal mari esak lanang daya ya dan kacalah gula lak melak etek nggak begitu. Lagi, ya sedelang pendenan. Nak, mun ki buraga bino durat tindak kapra. Kembang desa. Alake sambian tak tanggung jawab. Panamen bobong. Pamanca. Unjuk lareng manca ben nyelet kak soko nyelet ben ngangkuy ora sinaneng daya. Si asala soko loros daya. 8 tahun lah kok ningke sakaan saya salah loros tidak ada kakapi polanya sapatuan ki ngoden pamanca si anyama anop la mekar daya mare mekar ku tak si anyama polem-polan repas katibi pah malento si asal loros tidak tas kakapi are pada enak pah waktu kabudi are menting lah Arya da iya akhirnya ka magiban pacalan na lain lah mun la polempol na ring bini sokon nika pon tebda buding teb kaireng ajiri magi pacalan na lain ka da iya lah habis saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rame bentana keng salam rame juga. Alhamdulillah tadi. Ginian semangat lagi anda pate. Lah neng rengkok si aja.
pal-pal. Lakian on laon pajawab. Ay muka-muka. Kalaban barokah na panjenengan na jawab salam. Kalaban rampah. Sateja saya hadir di tempat Kak Dinto. Muka-muka sarang ajunan epon Allah. Sateja nah tanpa terkecuali. Baik sebadana nangi baban terop. Juga sebadana nangi di luar na terop. Lakean binian. Saya jawab lengkap atau rosabaroh atau kun koncoon kemukaban Allah sateja dari parengna tetireng selamat selamat neneng itunya langkong-langkong pagi ialam akhirat amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassyukru lillah ala jami'i ni'amillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Tak jawab, thank you Bu. Mon segala panjenengan jawab salam kan tak dipermasalahkan bitan kaula karena gak bisa namung fardu kifayah. Fardu kifayah tore maleoningkeun sakone. Fardu kifayah. Napa saya kocak fardu kifayah pokoknya mabede saya jawab maki kasorang maka selain banika ampun tak andi kabereen ampun tak andi masalah artena tak andi tusah karena namung fardu kifayah tapi mana bisa ki buruh merang seputna asmana Kanjeng Nabi pokoknya memerang lain muncet lakar tengel Arya tak ibahas dia ukur Arya bagian dingi mungkin jet lakar ngiding panjenengan kaseputna asmana Kanjeng Nabi maka semerang banika kotu maca solawat ka Kanjeng Nabi. Apa napa? Karena manabitan gulaban panjenengan tak maca salawat ka Kanjeng Nabi nalekana merang asmana Kanjeng Nabi. Mak pole kun ibadana gulaban panjenengan cet dan padan roh. Cet pada tak pate mana. Laju kapieuki ibadana panjenengan tapi tak asampung ben Kanjeng Nabi. Temun aja tak asampung nalekana beda seputna asmana Kanjeng Nabi ane kata maca salawat ke Kanjeng Nabi maka panjenengan panika benar-benar dalam masalah mak kocak dalam masalah karena orang yang tak maca salawat ke Kanjeng Nabi nalekana mereng asmana Kanjeng Nabi ane kamalarat saya masuk ke surga. Jaga melarat saya masuk ke surga ilahi ya sumpah marah ki kurang dak rumah marah apa napa mak ngucak melarat ya ready ngaki kan sukone anapa mak ikocein melarat saya masuk ke surga karena panika orang saya tak maca salawat ke Kanjeng Nabi anika itu akiban malaikat Jibril sarang Kanjeng Nabi si atua nikah rato na malaikat torjugan rato na makhluk malaikat Jibril mator ka Kanjeng Nabi waktu na nang etas mimbar waktu na Kanjeng Nabi apidatua maca khutbah
Ani ke malaikat Jibril cek ke ben ya no ben malaikat Jibril pelang dimin Muhammad katibona apa Muhammad umpama beda orang mereng sebutna asmana panjenengan Muhammad pasta maca salawat ke panjenengan katibona apa cek tua kin sekali anterin Jawa dari surga. Wah marah derem memulai ngaji can kanjeng Nabi saya kanjeng Nabi saya malaikat Jibril anterin pah Jawa sekali orang mun tak maca selawat dekat dan gaulan anterin pah tak masuk surga sekali jaepon kanjeng Nabi mangkana iman dan gaula abidatu kak mabai keluru gula mangken nika can orang viral kelur kana ba anja ko seta kerenwanu kang ko kura gula mon bolan orang gene tangki orang gene napa je reng sapeuleueun sebede kantor ni beuleu kapi dan gula ani ka paling pipi ale mbak dan nika pon tangki ani ke paman ale kacong sebede di lauk ni sebede di atas napa ni mun iyako iya tak iyako je ko tak ko si getel je iyako gula cek ko besar nah tak iyako tak masalah ini lagi king bengok iyako mayu male temoro male jon lekas soki mon ten gaula abidatu kakak di mabizaos kaman gak di man tempat dan gula semangkin abidatu ani kemumpah beda masyarakat waktu dan gula nyebut asmana kanjeng Nabi pasta maca salawat gula mesti ambu wajib ambu tak nerosaki punten dak kabidatuan tore ki kan sakone nah apa guna ngaji gula ban panjenengan angin tangin rat malarat rabu dak ke tempat kak dintoh benikun sekalian kadang apa boleh neng bulan molot guleban panjenengan sering entar ke pengajian mun kingki pada masuk akan neraka kian apa guna ayo iya enten nongku nah apa guna guleban panjenengan nyongsang nyonglet saben hari saben malam mun ki pada masuk akan neraka kia lagi manggana dan gule tak terus mesti ambu geluh iman niser mak le paringin masuk surga api apapun keadaan dan guleban panjenengan apapun keadaannya dari ada guleban panjenengan can orang pon bucok can abe cet apang rasa tetireng bucok guleban panjenengan can orang pon salbut sal tak temu karoh meler tak kapra can orang can abe cet lakar apang rasa cet orang paling meler paling sal paling salbut keng mon ki asam bunga ban orang semulje neneng iya junan epon Allah makhluk Allah se paling mulja sabut salbut naguleban panjenengan sasal sal naguleban panjenengan dari ada ki andi bagian guleban panjenengan tetireng mulja setong tempo pasere se tak sal pasere se tak dosa pasere se tak ancora odi neneng itunya setong kun makhluk Allah panikase selamat dari dosa pasera kanjeng Nabi nagulaban panjenengan bahasa aja mana bisa lain dan gulaban panjenengan nikah jauh kurang padro latakir sesep dabuna kanjeng Nabi jebon kanjeng Nabi kullu bani adam khata'un sabadana foto Adam nak foto Adam manusia dan gulaban panjenengan anika tak kira na penyamanan lopot dari salah bentusa gulaban panjenengan bani kecet lakar keneng na lopot kullu bani adam khata'un banyak lopot tah manusia bani foto Adam mak dan gulaban panjenengan ceki kanjeng Nabi Adam bani kaki lopot kok mangkana iki pataki ke kantong ada kebutuhnya deh ani ke pataki ben pangeran diasingkan gulaban panjenengan mesti abeli boleh ke tempat asli namun tepak engi bogi terabeli boleh walaupun potongan lah tak ngening ada yang surga ngari ya kana ada billahi ya ada macam caban Hairuddin deh tak masuk ya
Keng mo nandi bagian suarga len nare Hairuddin deh seceleng re pote len nare maja cabal ereken pantar burombu ke suarga ma banjiri sekel top sila tada anu no kira kan gelura saya tak sempat masang gigi palsu aru kan kel topnya mana aru aren nare ngodo boleh maja cabal sana dari pareng na suarga gelu duh pokon tina lah pokon isa ba suarga tina makin nangi ba tarap aja ongkura pokon ladina ongku tina makin sa ba ikabelunaki sa ba nang tupatun do tarap aja katempong sok neraka tayong gibugi ni suarga lebur haram lebur acaan lang goreng pada tak tahu kira aja acaan do keng yakin jadi cek lebur aja jauh Andaran sarga gibugi. Alhamdulillah. Len nare muntemon nang swarga ungkura. Membagian lagi anda tu uman binin len nare petong bolompak bidadari. Jadi bagian bini sebeda itu nyari ya jadi betul tiraton len nare. Nyaman kan. Gagaban pokon iki beban lagi ke swarga. Iya mon mejare me gelu ta iki baja. Torot ban. Ari apa ku nabi ini mon ria. Isa beda bidadari. Wan mon bahlar mamelar kasih laki tolos jaga jaja. Petong polompak lenarin jaungku kena. Engkau mageta ibri petong polompak. Angkep seket bayro. Engkau lah joko kok ongkura. Tina magis tak usah aku secek retina ongkuro. Pokoknya dan padan ben nikah ardela daya gelurah lewat country mering na swarga gelu iya montro masuk swarga tore enten ongku guru dak boleh jet la cuman beda sebut na asmana kanjeng nabi casalawat ula yulang na segala naki ongku keng mon pakun tak maca iya jadi bagi najet lah kok tak antar ngulangin boleh aja ungkura keng mon saya tak maca jadi keng berarti keng cedla bagi na semera jadi hina ben mai kakan ben semera le teng gua assalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Sana canza paring mana tak medes bebolan ya lecek ayak bukten deh ani kebeni urusan tengin teng ani ke urusan swarga beneraka urusan bebeja nih ternyata muni boleh ini betepak ijici ini yang lawanin ternyata toro oca ongku tinggi kemuka dak budia ki dan gula ban panjenengan ban Allah miki balanjang ngomor antrene balanjang kakapi geluh ban Allah antrene paringna lanjang ngomor sebarokah ban Allah umpama dak budia ki dan gula ban panjenengan odik naneng itunya banika salatengka ka Allah salatengka ka guru salatengka ka reng toah salatengka ka lubeleh salatengka kata tangke umpama bedese malain dek kasih tepak bedese no tua ki dek kasih pender pasera abisa ose malah nah ben seno tua ki nah tak osa bes abesan orang ngah gula ben panjenengan mun lakar se pada pak pender maka moga-moga antren pada ban ki buruh antrene bareng natoro ocak sadayana amin Allahumma. Dan kaulaban para panjenengan sadaja saya hadir tempat kak dintoh terjuga nak potoh dan kaulaban panjenengan andren ban Allah ibadati orang setoro ocak sadayana amin Allahumma. Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Wa qala Allah ta'ala aidan fi hadisil qudsi, man lam yashkur ala na'amai wa lam yasbir ala balai wal yatlub rabban siwai wal yakhruj min tahti samai. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Al-hadis. Au kama qol, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minas syahidin wasyakirin. Amma ba'du. Hadaratul kurama, para alim ulama, para masyayikh, para guru-guru ngaji, terjugan guru-guru madrasah, nakhussu bidzikri, sesangat abtina amulja eki selarepon semulja Kiai Samsullah Rahim juganan sesangat abtina amulja eki selarepon semulja Kiai Zainul Mun'in juganan sesangat abtina amulja eki selarepon semulja Kiai Syukri juganan sesangat abtina amulja eki salarepon semulja Kiai Sibli. Tersadejah para masyayikh, sadejah para kiai, para reng alim selain, guru ngaji, guru madrasah selain, si abdina tak kobasa nyebut asma agung pontong persetongah karena keterbatasan pangauningan abdina dak ke asma-asma beliau. Namun begitu tak mengurangi akan rasa hormat dan takdim kami kepada beliau-beliau sesatajana sangat abdina amul jaaki, terjugan sangat abdina nak dimaki. Atalahumullahu umrahum wa sahhahahumullahu jasadahum. Ya Allah ya Rabb, moga-moga sateja para masyayikh, sateja para kiai, para reng alim, khusus sebeda tempat kak dinto malam mangken, umum sebeda nang iti sateleman, moga-moga sarang ajunan epon Allah, paringan lanceng umur, lanceng pertobatan, moga-moga sarang ajunan epon Allah, paringan sehat jasmani epon, tor moga-moga paring nasihat rohani epon. Amin Allahumma amin Allahumma. Angka tanang abeniku nandaya malolo hari-hari ngalem riasa itu akina andren ben Allah paring nalanjang umur. Amin Allahumma. Abona apa para tandretan sebetan gula mulja aki mak kotu dan gula ban panjenengan atua aki reng ngalem asabab orang alim lu guru sebedai tempat kak dintoh sebeda nang eti sateleman kiai reng alim satejana saben hari saben malam tak buambu sing ngangka astana nyoonaki para panjenengan sateja baik minta bi dan gulaban panjenengan baik ionceng bi gulaban panjenengan atabeta ionceng reng alim saben hari saben malam yang ka astana nyoonaki gulaban panjenengan foto-foto dan gulaban panjenengan kaangkui keamananah ban kanyamananah dan golaban panjenengan kaangkui selamatah dan golaban panjenengan odik neneng itunya langkong-langkong paki neneng ialam akhirat. Mangkana golaban panjenengan segala nala atemo katika dintoh bila boleh sia tua akin reng alem saben hari saben malam matua aki golaban panjenengan ben boleh apona pamak dan gula ban panjenengan atua aki lanjeng omor reng alem
karena dan gula ban para panjenengan zadaja dak budiaki tor juga nak foto dan gula ban panjenengan panikah cek putonah dak gareng alem cek putonah dak garu guru cek putonah dak kapara kiai sebedai tempat kak dinto apa napa maleki bededak budiaki panikah se membimbing dan gula ban panjenengan ketika dan gula ban panjenengan ampun agak salah dari peraturan agama Allah agak bade se nonton dan gulaban panjenengan ketika dan gulaban panjenengan panika ampun tak pate mana kangkui aja lenaki peraturan Allah maleki bede dak budiaki panika terutama anak foto dan gulaban panjenengan penerus dan gulaban panjenengan generasi dan gulaban panjenengan mun tada reng alim mun tada kiai mun tada guru-guru sebenarnya tempat kak dinto tetiana apa nak foto gulaban panjenengan pasir si bekal ngajarin tata krama si tepak pasir si bekal memberikan pelajaran sopan santun yang baik tetiana apa nak foto gulaban panjenengan mun tada reng alim mangkana mungkin beden orang alim panika insyaallah mun ki kuwattah orang alim sebedai daleman generasi penerus dan gulaban panjenengan akan menjadi generasi yang dapat dibanggakan oleh kedua orang tuanya baik odik neneng itunya langkong-langkong paki dalam akhirat amin Allahumma sebetan gula amul jeeki aparatur pemerintah baik sipil maupun ABRI utama EPON Bapak Kepala Ibu Kepala Desa Teleman salerepon semulja Ibu Sasi Purwati Ningsih torjukan Bapak Haji Saiful beserta perangkat-perangkat desa EPON sebetan gula amul jeeki Jamiatul Hadrah Al-Banjari Al-Ansor Al-Ansor si ampun mimpin dan gulaban para panjenengan zata jaka angkui ngatoraki tor ator sesangat mulja sangat istimewa dek keajunan epon Kanjeng Nabi si aropa aki tor ator solawat saya mau sekalaban cara bersama-sama sarang dan gulaban para panjenengan zadaja moga-moga kalaban tor ator segi buruh dan gulaban para panjenengan zadaja andren tambah semak hubungan ben Kanjeng Nabi amin Allahumma andren sampai ae kenal dan gulaban panjenengan bi Kanjeng Nabi amin Allahumma manabi Kanjeng Nabi ampun kenal dek dan gulaban panjenengan insyaallah barokana Kanjeng Nabi bekal ngaler dek dan gulaban panjenengan manabi barokana Kanjeng Nabi ampun ngaler ka dan gulaban panjenengan odi neneng yalam dunya mak boleh ki anya meneku pese mak boleh ki anya ma andi lakoh mak boleh ki anya ma andi tegel seki bisa eta menin sareng dan gulaban panjenengan laju tak neku pese tak andi pangaselan seeka kana laku nampu nyare laku gulaban panjenengan mun oleh kilina barokana Kanjeng Nabi odi etunya bekal seneng senengah tak kira orang se oleh kilina barokana Kanjeng Nabi atau karan ben keluargana atau karan ben lakena tak kira selake mun oleh barokana Kanjeng Nabi tak kira nginteng aki ka sebine tak kira nginteng aki ka tatangke gulaban panjenengan tak kira amusuan ben tatangke mun oleh barokana Kanjeng Nabi antren oleh barokana Kanjeng Nabi sadayana amin Allahumma mangkana guru dan gaula sampai ngarang setong si Iran kelabaan banika guru dan gaula sampai ngarang lagu ngak nikah lagi cak matura mi bola panjenengan mi nika bahan katan gaula lako ike ngain melolo lagi dan gaula lambak kita andi apa sakale dan gaula kita andi pese sakale punten ban bini nih
Dan kau lah akabin 30 tahun ben bini sampai makin mulai kita andi pese, kita neku pese, kita andi kelakuan. Dan kau lah tak tahu rasanya atau karben bini, tak tahu rasanya dan kau lah makipun roben ni keserem gelurah. Ari kan serem gelu tak iya gelur kana. Iya ben cek kosean ora kana. Ari mulai gelek bade si tak tronga besa kan kono nong. Engkau ngerti engkau bulan engkau ngari arwana kana aku. Buan tak oleh ngajari jauh. Ari pada din pangeran. Engkau pada tak terogi ada tie ngari. Majacab. Erekan engkau minta sejeleng molos apa? Wah bean jadi. Ari apa mun paminta lamba beni tak ngaji lagi surat Yusuf engkau. Majacab. Engkau benepa lamba ngaji lagi ya. Ageng lah tak nyokot duit berdarah mak. Neng ratin. Gua haram. Rotin lantar konjengan deh melolok. Mangken ambu teti tukang bidat tu haram yang haram. Habis saja. Munteng lah potongan tangan nih. Habis saja. Tak pate kasar biro. Gula je pon de paga kanto guru gula. Pon juk tojuk neneng timur nani. Gula lebat di kanto kita ada orang guru beda orang jenengan gula lebat kanto. Keng pakun biasa saya jurukong pakun ajurukong. Saya curung ngoncur ya pakun curung ngoncur. Ya Allah mak ingat riarang kok dadi kiai kan. Teng lada pak telepon ben panitia. Panjenengan de paga kak dimage. Pokon kantang monjet lada pak bekton kantang. Gula tak kira si tak ongke pakun jandan gula. Eki konfirmasi nih kan. Konfirmasi tak tahu je apa konfirmasi je kok. Oke kau bilang je ada pak gakama. Anapa? Mana nampu konfirmasi yang ke. Kan pada telon jan. Oke kau bilang. Amba jan gula. Amba temor. Ya guna bonda baga kanto yang berdarah mah. Cacaban. Ini mah beda kiai tu bultuan datang kada. Gundina dia. Ya, dut kemajau banengkok. Jawa di sam. Wadari tesok temot. Dan kau lawan ni tak lesok. Ilahi lesok. Dan kau lagi buru datang dari undangan. Dari napanya mana dari tang betang dari nyapakan temur langsung mulai ke jompok dan kau lakun ngake depak neng sekecil langsung mangkat pole kakak Antoni kita sempat ku tekuk ben bini kan aja caben ini kan nyam pak de panden nak gun cuek ke kaki aku tak sakit apa kakak ate kan aja caben enjak roda budin ro maju enjak ongkurang benjak lebelian kiai je bulan kiai ni ngari ya bah tak pati mana mun se genteng go se tekor ndeng bagi nang ko ada nih Hairuddin nih enten beni kejan dan kau lah abini ban bini banikah karena bini banikah cimat dan kau lah dari guru lagi gula dari guru tak uning karopana tak uning ka matuana tak uning karomana tak uning ceinga napa pokon dan kau lah pokok hanya dari guru setahun sebelumnya dan kau lah bekalan gula ngucak lemate pokok montang di mompas bede cutu lebat dari guru mak boleh ki aroba manusia tak aroba manusia ya binin Hairuddin maca caban ini mah bede kek laki ngak jadi kelura Arya makai seram roban coba geng mun aten kana seputih manggis jaga jaga mau aja caban bagus ya kalako ben nyarereng genteng jadi kalako tengku keng mun siap-siap ban mun nyari reng genteng siap-siap kang kui sake ate ban jaga jaga
Mun ala kireng juba badla jocol mi badari ngaganggu situ ngagan. Ada nyaman. Jalan. Ya. Kan manggan je nyarian reng genteng. Je nyarian reng ratin. Mun reng ratin tengku ba mun tak seki ati jo jen ko. Mun juba dusa pamagi yo jole pinggir lorong di saro. Majat cawe. Enggak lah we tabarin ben guru. Mun tabarin guru kok mapule ki robo mensa tak robo tang bini. Ya. Ternyata ngkiungku sampai dan gula abu kalan tak teronga besok sampai akabin dan gula ingat saat patang bini can gula tang bini gula ni ke can gula lancong rajo karena dan gula rajo enggak gelur akan kore okoran abri gelur lah jadi ada kabar saja bah ada jadi engkau kan benini gini kena gelur kan rajo deh atuna gula moncet serasi anika kotu paling tidak bini nikah 170 karena dan gaul 174 cm. Nah, paling tidak nggak gini kah maksud tak apa makle tak solesok geluru aja caban kan lesok muntung letak serasi pas rajaan sebini selaki ni gini deh ya tenglah buto kasih atas naik ke lu ke atas. Teng buto kasih bebe turun ke bebe kan tak nyaman. Atau besi laki lancong si bini nih gini melekot jadi. Habis saja. Enggak ngajar ya, mangganteng mereka kabin ternyata bini nih kan gini dia. Ini kagak bucil kan kagak. Umur 16 dan kula umur 17 ekor. Loh jadi ya. Oh dia tak tuli baju. Nama dah ladin na toror. Ladin na dah. Yang boleh saya ngatur je. Bini nangis dengan alain gula. Ngarap bola ni ngak getot kotor ngarap. Dan kau dengan alain bini mereka biltu pada boy. Bilahi ya sumpah. Cek jangan gula bini ni kapot kuning jangan gula. Bolan gula jelang male anak ruan male pentu peliber kan aku ya jerekan bal aja gula gun saya pikiran nak gun lagi mombah jelang pada jelang jadi duduk siapa pecah lah mari kene ke mobil tu dan gula kene kan tar pas etekku kan tu ni munduri jauh poteh tak kapra nane loncong lo ngare. Ya Allah, alhamdulillah Gusti beri poten biajunan deh. Tinggal ada baga kayak ini. Ya, itu ku kanton pakunon do nih kan. Congkot kaki so kone. Edin nande kanalen. Beban leer. Corne bigul dan. Harap aja bini. Boleh ku nih corne. Jelang lebih nih. Manggandin nare taja bawa beda aja. Dua itu celeng ya. Oh kini gula lagi bah adun sekalian ada deh. Ya Allah mangkoi beri beri celeng lagi yang kau billahi mari kini gula pak keluar entar paju tojuk nang pinggir lorong. Ju tojuk di mana beda pangantan tojuk pinggir lorong. Ini. Tidak ada perasaan cinta yang tumbuh di dalam hati make sakoni ani tak andi perasaan apa kabini. Ini. Sampai kol 12 malam dan kau lah ingat kata buna guru sebedari kelabaan Kiai Habibullah Rais Allahumma firlah cai pon guru dan kau lah gula mada pada buna Allah Dabun Allah dalam Al-Quran asa antakrahu say'an fahuwa khairul lakum mi pola apa saya tak ikaleburin sampian are mangken saya tak ikacintain sampian are mangken mi geni ke saya nyambi sampian dek bagus ibu diare geni ke dan gula pacen lepe kanto majajahan dan gaula tak pernah cinta kau bini ini tak pernah cinta lombok keng mun samangken semalam dan kau tak bolong ben bini bagaikan 1 tahun. Majat ya. Enten nongku sampai guru dan kau mengak kok. Mak bisa ben, mak bisa. Majat jago.
Kan aron urusan ban guru ro. Laju terima. Khairuddin dia magila tak cinta 33 tahun akabin sampai andi anak lalema kompoy para lalema. Le. Ikapayagun. Jajatan Kanjeng Nabi tazawwajul walud alwadud at tazawwajul wadud alwalud ban mun nyarereng bini setoronan merde. Setak guntoron setong 2 mun parlo 11 12. Da iya ro. Pangacel-cel ro. Oh, baan jadi. Munggunan dia anak 2an mati setong. Lu tegaris setong. Mun mati kakapi kan lah tompas. Mun lalema, dia tak kira mati kakapi gelura jangan pikir. Ya mun mati kakapi beda kompoi. Khairuddin dia tak tahu rasan mokolan gabinitan. Makila serem nggak dia. Jauhku. Are mun roben siapa sih tetilakin binin? Siapa sih teti binin? Tak kira sih tak remuk. Caan roben, naking tak pernah nih. Ini tanang nih. Khairuddin makita nang kesar nggak nih. Mi tawa rasanya nyeting kolein bini dari bun baba ke bun atas mungkin karena pegel tak tahu rasan kan. Maja caban. Mun urusan sayang tema polekun. Menigun nyeting makila nang doi roh makita keramunyi kerotoan jereng mun karena sayang makila tak kersake amunyi ben ngatengan ro sebini aro tak abang rasa sake aja leng aduh tinggi geluro keng mun karena pegel nih bini gula ban panjenengan karena pegel selake ekotes sakone bayi make tak sake perasaan keng se ancor pas seleng lake pak kucelan nampeleng kabidina make la tak melendeng tak mira make tak sake ya aten ancor kadala maca cabe kengain dia juga cecam lolo sip teh sip gagak loh bedereng sini bedereng ngaji mana nih tengah Tegal ngaji tinggi tanya lagi gila mah tak masuk tak milo tempat coba tempat melolo ditarap aja malaikat temu malaikat saya ngaji doa ke tengah Tegal bagus sip daripada marilah jamaah hadra deh kun gila sebutan gula amul jaki. Jadi nah, iya mantar ngonceng sengkok. Engkau jet lada iya bidatun jet tak itu mau anon roh. Ladin nara bokon masuk, makin masuk dari pengkir kamar atau orot. Lagi begini. Bon, makin soson kadang tak masuk. Ini salbut. Lah karmon mata pak abarang salbut jet kau tu ngonceng kiai salbut. Mun epaloros jadi tak bisa aja. Pada ban panjenengan bula salbut benang roh. Mun salbut aja dije kalak koncon je. Kalak gen setong panyono boleh panyono. Maki setahun tak mari aja ban. Mun bula salbut mun terola kesalacir pas apa iya roh pak. Patakar salbut roh sekali. Aja di sekecil jadi bisa mas. Kelur ah. Jok mak punya apa deh gua. Ini nara. Jajaran panitia si ampun rela ngorbanaki artana bentunya nah kangkui mabeda acara malam manggen panika berbahagialah para penyumbang panika bunga ambian manggen ini anapa mak dan gula ngojak bunga karena si nyompeng malam manggen si nyompeng mun si tak nyompeng jaronoro ada khusus sebagian penyumbang lagi nih kan nih malam manggen benih perorangan ani kok kopi banyak si nyompeng lagi ini kedeki esareng di Kanjeng Nabi ban malaikat esareng pokon siapa senyumpeng malam mangken banika nika deki nika bekal etamuyen Kanjeng Nabi
mun tak parjaja panjenengan jek bekal itamuin Kanjeng Nabi karena melemangkan acara peringatan Maulud deki panika Kanjeng Nabi bagi hadir ke compon bangsa bengah baca pon neneng kitab daibai pertengahan kasak beda bacaan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih ekaris di babakna kini kepada bacaan ngak nikah qala Abdul Wahid bin Ismail kana rajulun bi Misrah yattakhidu walimatan iya jadi ya dah kok mun tak apal jia ini kan mun kiai kudu apal caca meloloban mun tak apal madalah dina iya pokoknya nggak jadi iya nggak jadi iya loh lah nggak gini kebeda sa nerangaki jak mun mareh beda orang araya aki kelahiran Kanjeng Nabi elu kana mun kiai tak boleh salah mun beun salah melolo tak apa ya kok ambu maren nih kok meninggal ambu kok mau gini kan kayak gelak haram ambu umat Latina mau mare di ngaki nenenge kitab guru sapa abai se ngerayaki kelahiran Kanjeng Nabi teng malam guru mesti Kanjeng Nabi Rabu lamun mangken ni kakir serena senyumpong je benyan sia Maulud ani kedeki kalak tong-tong siapa sih paling banyak sombongan nah lah jadi ya tak habis saja pak kuning jadi maki ka kiai bayi boleh ka Kanjeng Nabi maki ka kiai bayi siapa sih nyak benyaan aro pak kuning teren gak ada ya roh kelur aro mon Kanjeng Nabi deki siapa sih nyumpong 1 juta atau 1,5 juta ada gelur 1 juta dah siapa sih nyumbang 1 juta jadi pareng deki kol 12 Kanjeng Nabi dah pak coba cacat mun saya nyumbang petok seket paling kol setong deki cubudian mun saya nyumbang 500 arwah kol 2 paling siap loh. Mon saya nyumbang 100, aro paling kol 4 deki. Para laku jadilah. Monggun nyumbang 2 loro, cek repa-repa naro Kanjeng Nabi cetak kira geja. Leso sentara. Ini naban macam kecap. Menurusan ke Kanjeng Nabi sabolo. Ini ibu. Jadi apa? Siapa sentara ke konbaan mau ngajul? Parajo mun ke Kanjeng Nabi hadir deki pas ke jombon gulawan panjenengan. Lagi mulai hadirin Kanjeng Nabi ada Roma mun tempat mulai hadirin Kanjeng Nabi tak kira beda tempat panik kemiskin mun pone hadirin Kanjeng Nabi ada ceretan. Tore mun tak percaya panjenengan. Tempat iyan taren Kanjeng Nabi wah mun ki badan Kanjeng Nabi ki badanan itunya tong Mekah lahir Kanjeng Nabi ning Mekah nomor 2 Madinah Mekah mun aca-aca tanah cek bending akiban kantong beto malolo kama bedering naman padi disa marah gula tero oni Mekah ada ring naman beko ada ring naman temon tapi temon ban ya banyak ada macam caban soki ke piring Mekah apa karena Kanjeng Nabi nyeper nenengi Mekah Madinah Kanjeng Nabi amukim nenengi Madinah ada ceretan sampai ke kiamat tak kira tahu rasana miskin nah manggana aduh lu kana mun betoan manggana mun pas beda tempat neng Indonesia neng itu luman nikah elabuin Kanjeng Nabi tak kira beda cerita na tempat kini ketetir tempat yang miskin tak kira tan aja cabut kan manggana mulot siapa sih laku amulot tahun tengku ba ada cerita na orang amulot apa mak
Mak bangsa panika karena orang ngamulot panika marabu kanjeng Nabi. Ada cerita na orang ngamulot tambah miskin sobong. Ada cerita na orang ngamulot tambah bangkrut tada. Mesti tambah jen soki, tambah jen jejah, tambah jen mapan. Ari mun si amulot, ya mun kuntar nyari mulot melolok. Mbaan jadi. Mau makomo seadanya beban malam. Idi malaku molodan. Pahkun mamasok malol. Gula lamba ki ngobu sape. Lalema ten gula ngobu sape. Iya ngare tibi. Bilahi. Sumpah. Bini gula bilahi ya sumpah ko. Bini re. Mi tau rasani pamaki rebes salambar kana kamakanan. Tan. Tapi beki. Gula ngare tibi. Kakunong bini menteng tara kamakan ke rumah benih kena been ya ongko engko lamba ongko tanya aki ke bini ada apa karena takut mi jen rosak kok jadi kok iwakton kenikah gula nikah tepan tandi apa sekali tandi PC tandi penghasilan apa keng bini isabe lem rumah silake re atani koki 12.000 15.000 ketibiin. Bine dari ni serat ntar ke tengah Tegal. Bi gula suruh mulai le. Ban mun jan cemur teti apa? Ada caban. Jadi kayak laki saya tanggung jawabnya mana? Ada pakun mulai lamba kiburu agak campur sampai mangken nih pakun ingat guru aja. Malah jen beda perubahan sakone gelu-gelura oleh jan sok pinaro ma ben jadi meliaki melolonggo sepercet ro si dayang nih jadi tinglah mari esak lanang daya ya dan kacalah gula lak melak etek ngapa jadi lagi ya sedelang pendenan nak mun ki buraga bino durat tindak kapra kembang desa alake sambian tak tanggung jawab panamen bobong pamanca unjuk lareng manca ben nyelet kak soko nyelet ben ngangkui ora sinaneng daya si asala soko loros daya 8 tahun lah ko ning ke sakaan si asala loros tidak ada kakapi bulan asapa atuan ki ngodan pamanca si anyama anop la mekar daya mare mekar ku tak si anyama polem-polan repas katibi pah malento si asal loros tebdak tas kakapi are pada enak pah waktu kabudi are menting lah Arya da iya akhirnya kamake ben pacelan na lain lah mun la polem-pol na reng bini sokon nika pon tidak buding tetap kaireng ajari maki pacalan na laik ka ada ya lah habis saja manggandi gue lebih ne lewat andi aku agak aku wan jadi gue lagi andi ngobu sampai la lema lembok gue lepak kerempok ben bini le beden apa jam kan gue ngocak ale terus mangken ngocak ale ya ini ya gue lereng Madura deh waktu bangga tetireng Madura bangga tin aja tambah kotap bangga de emak ya jareng toronan reng Madura gelura mayu raja tambah kota kana kok bangga tadi reng Madura gula ngoja alek mulai lembek terus mangken nih maki pon hanya magula naik daun gelura iya jadi olah ro nenengi teh bucuk naik daun doh dari tandi apa mangken pon andi apa rekan gelu-gelu ten tak pernah au beten tak au pakun terus mangken nih pakun alek iki jangan agak mangken mon bagian kata mora moni kanto kan ten bagian kata mora beda peningkatan sakoni laju talatan doh au be jadi beriin ngocak kakak diberiin ngocak alek pas kabinin ma apa
papa. Itarap aja bagus. Tadi kengkun beda tempat dah, beda tempat dah. Mun manja mayu je ngocak papa aja. Billahi ya, todus billahi todus. Cek pakai dingkang kok billahi kok nguap ngok. Manja ambian muang jelatong pas ngocak papa, ngocak mama, ki pada ngarek ki lah billahi todus. Jongkur mayu orang terangan. Yang mau tak manja ngajak bapak aja andi motor motor Alphard mana koma tingkat ngajak papa tak masalah aja pente taknya tak rombu ke kopeng kok sejan selake mah apa pak beda di mah kontak ce Alphard mah rasanya gila pakai neneng ano nenengi tingkat si nomor telok aja pak tingkat jadi papa mama pak apa mah di mas ada pak ambo jadi tatanggan king tak jongoco kasambian gini kah king tak detiung kurang gak gelur kan. Iya balakun badak pakun ya tak mungkin cuma ngucap papa aja lah karena si laki hanya memustapa ibu dalam sebini hanya salima mama ya dorotin yang mengulang ngucap ale pakun gulang ngucap ale le udah napa dan area mau ikir pikir golek dan gula ki ngubu sampai lale mak oh bung tak ingat nih ke gula bu ada ongko kore lembek gula Odi, nara. Amang kana panjenengan Odi nikah. Odi ini kebergantian Ki. Odi ini kebergantian. Tak kira tak gente. Lagi, mon bisa milih panjenengan Odi itu nikah. Ayo berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sakit geluh, melarat geluh, seneng mesti jadi. Mon balik sampean berenang-renang dahulu, mesti berakit-rakit ke tepian. Deiro. Cecam lolo kan. Tenangku. Odi ini kebergantian, Odi itunya nih. Si asal lambok kaya na orang. Tahun belum polo kaya tada ring nandingin. Mun intara namoy. Nampu parmisi gelu dari jauh nah. Nampu aja ningkong. Tak ning kentoen maki kuneng yampera. Mungkin tahun belum polo. Tahun mangken. Ada yang angku tak beceh aja. Kentenan keng mon itaon bulung polo lamba waktu ni berjajaban Allah asokor ka Allah pelak kata tangke open kareng tua ka guru ngabekte maki lamba jajah terus mangken nak foto na pakun jajah macaca be hari bagian saya kisah-kisah tire ngastete mun asokor tepan sokina nenengi waktu na ibu dia deh, pakuni pasoki benar lo. Sip mundaya jadi. Gula ngocah ke bini. Bila saya dapat acara hari kita dapat je ki ukur. Tina lah, mula dapat mari nambu. Ke tengah lah, ke tengah. Makilah tak ada hotban lah torot. Mak aja jadi ya. Siapa jalan ngonceng kok. On, gula ngocah ke bini le. Hari emang tengah pikir pun golek. Udah napa jan? Anika Arya kok bening ngobu sape kok. Arya sengko Arya iyo bu sape. Billahi gula ngocak gini kan. Enten mau tak percaya ban. Arya beda sing ngocak tak percaya kelawan. Enggak ban mau tak percaya kan koya. Bentar ya aja ke janggolen ari. Jangan ayo kena ukur. Jangan ngocak deh kok. Are enggak are lek mau ning are golek engko are bening ngobu sapeng kok yobu ya. Ada remem ning gini. Ayo sesetong re yuk. Ayo kamu lot. Patompes ro balik. Sakalan kene ke gule tobuto na pese. Tobuto na pese. King ikorban lagi kang kuy molot bidan kul. Patompes sa pesetong. Mari mari amolot ten kul. Gule sakalan kene kana menpok 15,000. Pas mari molot dan kuda si anya mampek ni kapon tua tinggi patabar katekeng si asala naman 3,000 paju 15 atos
15.000 can pikiran kan oleh 7 juta jadi. Manggantingi patabar kata kang, patabar 500 mar. Wah, wah. Ari kan mau nembian bah ngucak. Ah, engkau amulot berarti tak cutu je. Ambian tak tahu karpa Allah. Gula ban panjenengan tak oning apa yang akan terjadi besok. Tak oning tadi. Hai rutin je saking sekalan geni keban Allah. Bekonek babaju 15 juta atau 10 juta sampai mangken gula tak kira tahu rasan ongke dari atani beko. Maja caban. Gula semangken ada tatani beko boleh. Wah. Wah, ben. Maja caban. Bisa setetel sentel datang. Sentel datang. Ki ekuro nani jompo guru. Arwah tamu ibeni anu apa? Benarin. Takar gula lesuk tibi takar. Wah, itabo. Maja jauh. Jadi mona modlot mangkana ban montro soki tro gempang tro nyaman tro selamat. Ya, molot. Mangkana neng itu aluman banika bade jamaah hadra al anzari panjenengan kesempatan amolot saben depak kawekton tanggeun panjenengan pun ajampo noro pak makila tak pate je aktif pokon si penting cekak aginya mah ka anggota nikah teng depak ka gilirna panjenengan niat amolot pas. Nda iya ro. Cak minta sombengan ke orang, mon bisa tina gini. Pakubus suruh amulot. Kesempatan panjenengan karena molotan banika ngormat kelahiran Kanjeng Nabi tidak harus di bulan molot. Kapan saja kita melakukan perayaan molot, anika bisa-bisa saja. Walau anna sa'aina kulla yaumin kulla khinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Cai pon nang dalam kitab Daibai. Andai kata gula ban panjenengan banika pas ngelaksanaaki perayaan molot saben beda kesempatan ben bulan ben seminggu sekalian maka kini kecek pantas saja pon nengi dalam kitab Daibai. Jadi mon sinoro nih panjenengan nanti putra lakeh guna main nedum melolok norok raka aja gun seminggu sekalian. Lagi setengah bulan apa boleh setengah bulan norok eman. Nengi katembang kuncut merocut buri takar menteng kongan jadi. Lemolen bagun debak gabung kokil mapakil gabini. Nengi monoro jemaah ngani kene. Gus andi kesempatan panjenengan amolot. Anika peluang pintu gulaban panjenengan kangku nuju sukses. Tak pati wat alako. Pese datang. Nengi. Ah mangkana mun acara molot sediain kembang. Nengi anapa? Deki kembang guru makle bade guna nak jamaah nah ini anu kembang molot to hari le bajen selawat ban cacat caca ban montros tak parca tolos ban lagi aro kembang aro sabak katokon ban teku bas teku keng montak lain cek ko enten gula nih ane atas ready gula ane posak ban kembang re. Tinggal beda gembang bigule bedin plastik nih kamu tak percaya biar tore buka enten aku dem malah banyak ani kadan go lemon bedereng entar ke Jakarta ron entar toko enten aku mesti entar ke jompo lagi ben bigule ke bola pon gule tandi itu gule tandi napa tinggal dapat ke jompo ki imisal laki bigule pesnika beri insulasi jeleng roh. Sampai nanang yanon ge, eki ge, diberiin pada sabulan entar atnoko ke Jakarta, cepok sida iya jadi, mau tahu ban, 2 bulan toko napa nih ketak keker dari 10 juta benar. Wah berokan gembang gini, iya roh, iya datang ben lala. Manor deh, galur mak tahu ban, cacah pun, kan tertidur kon tibe lah tarap aja ukur,
Ina. Jadi mun beda anu priin kempeng, kempeng jadi bakulung. Beda tekel tak tuli odi melolong sabak tengah antekku. Lain baku. Mangkan norok molot, cek guna caca melolo. Lagi norok gombolan nikah. Antara ini parengna tetap jojo selama-lamanya. Abadal abadi. Amin Allahumma sebutan gula muljaki. Hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat pendengar dimanapun anda berada yang bisa menyimak suara kami yang kami hormati. Anika alhamdulillah gula kita ngantang keng waktu ampun elu orang koki ngabela. Jemak beder iya kok. Malah bon ke kiai dina. Apa keng bola nengkok tadi kiai dia masalah bon melolong. Are kol sabolo orang saberapat lah gelak pokol belu. Oh, are para ducem lala ambu. Tidak enten diparengna oleh barokan Kanjeng Nabi. Itu diparengna soki kepi. Itu diparengna kempang kepi ben Allah. Itu diparengna seneng ben Allah. Seneng nang itunya langkong-langkong paki seneng ya alam akhirat amin Allahumma. Sakali itu bisa os tak bisa madapa ka alhamdulillah karena bekto ampun tumpes malam ampun saborana kacang kolangan kata sosonan setuju nanyon sabora umpama beda-beda maki kun sokoni antren teti ilmu sebarokah manfaat dan guleban berapa dengan setuju terakhir mari na kiai ini kepada doa molot panjenengan neneng ibaba nikah doa pahosongku karena acara malam mangkin tak pada ben acara hasil lain panjenengan nung ben magila meler neneng luar roh cek watu-watan doa ka pangeran ni beni minta ka sapa minta ka pangeran guleban panjenengan tembojun mau duyo tau sawat-watan je amin ya Allah amin da emak aban nah kira dewa kata selengi gejo pangeran tak kopok nih caca nater pangeran tahu ambian kertek nih ambian tengah malam doa ke pangeran angka tangan ngangka Allah lah tahu lah mula tak tahu aja ber katimbang aja kun tol tapi tol tak temu karo mah caca Arab Allahumma ki ngabas hapi boleh Allahumma dua apa mun cak matur je pangeran tak gendeng nggih mangila tak aja mun ka pangeran ya gende ya tahu lah mun malaikat tak tahu je jajan malaikat aja dia mulai gelak je mulai kol 12 ya ada sampai kol 2 jadi eding-eding lagi ada bentan sekali malaikat tak kira tahu je coba lah beda keluar di naro apaan jadi apa boleh sampai keluar ya Allah sejan malaikat saya berikan cengerenger kena cengerenger apa jan ya Allah mulai kol 12 sampai kol 2 pakut ya Allah malaikat tak tahu gimana Allah tahu angkat panjenengan pogogo angkat tanang waktu di atas dia dia boleh ngambulan dia lagi bang ngampul lagi ban bolan nabid umpamana acara bekabid malam mangken bahan bolan duan deki bekabid bambian bang udah amin ayo mau nak gelar aja gelar ban pangeran gelar ban sakanjaan baik lagi aku besar lagi sip sekali itu bisa was wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.